Ngokunjalo-ke awungeke ungizwe mina ngithi uvale uthenge isilwane, sihlabe isilwane, sinikelele emsebenzini wakho esuka sekwenzele wona. Ingoba lowo msebenzi ngiwenza ngesintu mina esipheleleyo, isintu esijulile. Esasivele sikhona isintu kwasemandulo, leso esivele siyiso esisenzayo namhlanje. So, ingakho-ke nawe ufanele uzizwisise. Mangabe uya kwemelaphi, cela uphahle ubuze indlela yakho. Uhambe ebantwini abahlolayo ubuze indlela yakho lapho oya khona ukubana impilo yakho imi kanjani. Nanawe bahamba khona uzoyaphumelela yini. Yikho thina esikudingayo. Ngiyabe ngithanda ukuthi ngaso sonke isikhathi lokho ngakawukhuluma ngathi mina ngiyathanda umane umuntu ahambe eyongihlola ukubana ngisebenza kanjani, ngiyisima kanjani. Mina ngisebenza isintu esipheleleyo, angisebenzi isintu sokuthi ngizohlala ku-WhatsApp 24/7. Mangabe ngingahlala ku-WhatsApp 24/7, ngizokwenza nini imisebenzi yabantu? Ngizohamba nini ngiyophahla, ngikuphahlele ukubana izinto zakho ziphumelele? Mina angikwenzi ukuthi ngibezoloka ngikudlalisa ngo-WhatsApp ngithi hhayi kuyalunga manje, ngoba senajwayela lokho. Abantu elihlezi ninabo ko-WhatsApp belirobha. Mina bantu bakithi ngiyagxila, ngiyahlala phansi esigodlweni, ngiyahlanganisa umuthi ukuze izinto zakho zihambe zilunge. Yiso isintu mina engasuka naso phansi, nesintu lapho engakhulela khona kusenziwa isintu. Umuntu umuthi wakhe uyawuhlanganiselwa, umuntu uyasetshenzelwa ngaso sonke isikhathi ukuba izinto zakhe ziphumelele. Idlozi liyasetshenzelwa. Nawe unjalo uma udinga usizo noma ngabe usenzelwa into, nawe vuka ekuseni uphahle, ntambama phahla, ebusuku zila ucansi. Mangabe kumele uzile ukudla, zila ukudla, uhambe ngawe uyephahla. Mangabe kumele emfuleni, nawe hamba uye emfuleni. Nawe ucele idlozi lakho ukubana likwenzele into, ngokubana thina umuthi esiwusebenzisayo ngumuthi esiwutshelayo into ukuthi okay, lo muthi ngifuna uyenzele umuntu into ekuthile nokuthi nokuthi nokuthi. Mangabe nginento yami engithumayo, ngifuna uyenze ukuthi nokuthi nokuthi, ngiyayithuma into yami iyangilalela. Uyefana nomuthi, noma ngabe sikunikeza umuthi noma sinikeza impande, sithi le mpande ufike uyitshele ukuthi nokuthi izokwenzela leyo nto osuka uyitshele yona. Sisuka sikunikeze le mpande ozothi uma ufika uyitshele ukuthi ikwenzele u-1 no-2 no-3 izofika ukwenze. Musa ukuba levila, muntu omdala ukhulile. Isintu muntu omnyama uyasazi. Landela isintu, sisebenzise isintu ngokuphelela. Mangabe sikunikeze impande, sithi le mpande ngumkhovu, le mpande isipokwe, le mpande utokoloshe. Kuzoba kuyilokho lokho, akungeke kujike. Nawe phela khuthala uyiphahlele impande yakho, uyitshele okufunayo impande yakho, uyitshele emele kwenzele khona impande yakho. Phahla emadlozini uzwe konke nokunye uzobona kusenzeka. Lokho osuke litshela khona idlozi, suke litshela khona impande yakho, nomuthi ofutha ngawo, umuthi ophalaza ngawo, umuthi ogeza ngawo. Uma ugeza ngomuthi uthuli, uma uphalaza ngomuthi uthuli, uma ufutha ngomuthi uthuli, awusozokusebenzela umuthi. Phahla, khuluma, utshele umuthi into oyifunayo. Nesikhafulo, uma uzikhafula uthi kumele kulandwe intombi yakho eyahambayo, noma kulandwe ijaha lakho elahambayo, noma ngabe uyawuphehla loyo muthi, uphehla ukhuluma utshela. Angeke uphehla uthuli uthi ngoba nikezwe umuthi kodwa lo muthi uzomlandela umuntu wena sokuphehla uthuli. Inhliziyo ngapha ibomvu, ibophile. Ibopheleni inhliziyo, khulula inhliziyo, usebenzise umuthi ukhulume nawo njengoba uthandaza. Angithi uNkulunkulu mangabe uthandaza kuye uyamtshela, uyakuphendula. Yingakho-ke uNkulunkulu wethu thina singabantu abamnyama ngamadlozi wethu ayiwasinikeza lo muthi esiwusebenzisayo. 0832 066 954. Ngiyabonga udlozi khulu lokhulumayo.